Go. My eyeglasses were fogging. Look at that. Maligayang Hey guys, we're currently here at Lander Superstore and I'm with the hashtag vlogger Kigwas. Hi, I'm Kigwa1. So we are doing some adulting stuff. This is supposedly a challenge. But Kevin is not here. So shout out to Kevin. Kevin Durano. Kevin! Sir Kevin Durano. Sir Kevin Durano, if you're watching this, please comment down below. Thank you, Diana Monkera, for making this event possible. Ikaw lang ko. Upat ka na, masulit eh. Let's go, guys. You're in the vlog. You're in the vlog. Then you'll watch. Ano sa'yo kinakalan, Hana? Love life. Makakita akong love life there is a Landers. Contestant number 1. Kana? Contestant number 2. So, first time na ako dito sa Lander Superstore. And ako kayo siya. I can see the stars above. Ikaw, how's your search? Wala pa. May nakita. Sapat nakitaan nga. Di ba good to? Ay, sana ko'y purpose in life. Magluto ko carbonara today. Sa itong first ingredient. Pasta, linguine. Next kay bacon. Si Junji. Oh, mabalit ang kuan, Junji. Saan yung paliton? So guys, we are here at the price checker to make sure that we are not exceeding our limit. All right. So 2K na ni guys. This is 2K. Grabe, imagine mo rin 2K. It didn't even fill out the cart. Kuanon nga, ikaloto na ako sa pasta ba, if unsay taste niya nga, inana presyo. Usual ko magluto, less than 500 pesos ako magasto. Dapat lami gid kay bahal ni. Dapat kasi prituhon ko ninyo ko lang. mo gyud prituhon ka na mo. Yab-an ka na mo coke taghan kayo. So, manami og shopping guys. So we are heading to Philip's house. Muluto ang atong master chef Batong. Next part of the challenge, magluto si Batong og carbonara. Right, see you sa balay ni Flip. Boom! Teleport! Nanami sa balay nila Flip. Skiptheflip.com. Kanya, magluto daw si Kuan, si Hannah, si Chef Bean in Transit. So, atong tanawon guys. Karong gabi magluto ta og tuna fettuccine. First step, hugasan ta ng sitawagan ni Ricardo's. Step 2, panitan ta ng panitan. Lamas. Wala mo kabaon sa mga terms. God, English speaking. Oh my God, I'm not informed. Me not schooling, me no English. Actually guys, I don't know how to properly slice kuan and onion. All sure, Roy? For our lagan cooks. For our cooks. Kaya nari ako kami na, dili pa lang ako mag-slice. So, ang requirement ni Chef Hannah kay gagmay kayo so si di makaya sa powers so si Chef Philip ang kuan awan nani si singot good. Stricto kay ko. Stricto kayo si paningot good. Step number 4. Well, I'm slicing kuan, boil sa water for the pasta.
Seryoso kayo ko guys. Ay ko laban na. I could love the best. Uy! Palpak! Napuncho sa kamera. So while waiting Hannah to complete her cooking show, mga on may, ano na mo? Doritos, Nani muffins from Landers. Kuha na, 8:30. Nya, kanang gluto ni Hannah, mauna siya mong panihapon. Sumugunaw na may kaon. Kay gutom na. Step number 5, ibutang ang pasta. Then cook it for 9 minutes. What? Tada! Unsa man ni siya, chef? Tuna fettuccine. Ala. By Chef Hannah. Walang alabatong. Alabat. alamatong. Sa dugo at pawis. Dugo at pawis. So guys, ato ang tilawan ang tuna fettuccine ni kuan ni Hannah. Rating. Hindi ko ano. Joke. Wala, pasniya. Joke lang, lami siya guys. Kung di mo work ang akong travel vlogging, kay magkuan na lang ko, magluto ko og mga pasta. Kay kuan mo may something ikaduha nga maayo na ko buhat. Ang main reason nga nung namin diri kay mag-celebrate me sa anniversary sa Cebu Finest! 5 years! 5 years, grabe! 5 years na after gi-revamp ang Cebu Finest. So, taas kig story ang Cebu Finest guys, so better check it out, cebufinest.com. Alright? Lami. Lami. Lami, yay! Lami. Guys, so busog na kayo ni. Wala pa may sobra. Pero grabe busog na kayo. I'm gonna end my vlog here right now. Like and subscribe. This is how we party.